Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati, kita hargai, kita cintai, kita banggakan para habaib, para syaraif, keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik sahadir li arapan yang pelunggu sami maupun sanetan hadir. Mudah-mudahan beliau beserta keluarga sehat afiat, panjang umur fi taatillah, murah rezeki halal barakah. Mudah-mudahan selalu dalam hidayah, inayah, taufik, rahmat, maghfirah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para tokoh agama, tokoh masyarakat, para asatiz, ustadzat, para kiai, para penghulu, sadewek yang hormati Bapak Kadus, sadewek yang hormati jamaah kaum muslimin muslimat rahimani wa iyyakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah, yang pelunggu sami boleh hadir elek tau niki, lek tau sak mulia niki, lek tau sak barakah niki, yakni majlis ilmu atau majlis salawat, atau tersebut endah dengan istilah majlis zikir. Jadi ia tok tang pelunggu sami saling peringat, ia tok tang pelunggu sami saling nasihat, ia tok tang pelunggu sami berusaha untuk selalu mengingat Allah dan menyebut Allah Subhanahu wa taala. Dengan berkah yang pelunggu sami melinggih oleh deriki, para malaikat makin niki kenyakan datang le harapan yang pelunggu sami. Malaikat makin niki memenuhi musalla niki. Mara sekali le dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahawa embe jua tau taraan saat teparan aran majlis zikir, majlis salawat atau majlis ta'lim, maka turunlah malaikat le tau neke. Turun malaikat, nazalat alaihimul malaikatu, para malaikat turun entun nggih, sambil kuih batur nisi malaikat niki, bun kuih batur searah oleh langit nggih. Lamun bahasa kasar jak bun empuh batur oleh langit si malaikat niki mai te becat lait mai ni le musalla ni tau ni sengeh gati ni, walaupun jak luwe ndek man mandi nggih. Yeunin malaikat niki bun kuih batur ada sak kumpul oleh tau niki, saya ngasih sengeh pelungguh sami tambuk isi malaikat. Kembek nampom sak sengeh lalu, oh saya ngak tang pelungguh sami marak sekali tercerita yang demen wah malaikat niki kumpul oleh tau majlis nika, matur malaikat niki tipak deseda Allah Subhanahu wa taala. Wansa matur tipada seda Allah Ta'ala bermanik dalam hadis kursi bermanik basyiruhum fa inni qad ghafartu lahum baraktu selapuk dia sak kumpul-kumpul dia
barak tu selapu nusa hadir li majlis ilmu, majlis zikir, majlis selawat dia bahawa selapu dosen wah ampun manik Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah berkat yang pelunggu sami melinggih oleh tauk niki tampun selapu dosa salat si dosa Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang pelunggu sami makin niki mones Sleman segala dosa. Mones Sleman segala dosa. Marak kayen dengan sak baru sogol leman tian ina. Jelas niki jemaah? Jelas? Alhamdulillah. Nggih. Sak kedua wa ghasyiyatuhumur rahmah. Tau nika le majlis ilmu musalla makin niki sak dan pelunggu sami melinggih niki penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Penuh dengan rahmat Allah, turun rahmat Allah, turun kasih sayang Allah. Naya ampun tau makin niki, malam makin niki, musalla niki, jari tau sak makbul doa tang pelunggu sami. Makbul doa nabi sak doa makin niki, insya-Allah langsung terkabul si Allah Subhanahu wa taala. Nah niki kelebihan tang pelunggu sami sak melinggih li majlis ilmu atau majlis ta'lim. Jamaah hadirin hadirat rahimani wa iyyakumullah. Makin niki li majlis ilmu niki, li majlis zikir niki, li majlis ta'lim niki yang pelunggu sami membaca sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bud baca sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terjelasan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni ke insan kamil. Insan kamil, manusia sempurna. Sempurna dari sisi penciptaannya. Sempurna dari sisi fisiknya. Sempurna dari sisi akhlaknya. Sempurna leman selapu segi. Nenten narak kurang sekecot-kecot Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni ke. Nenten narak kurang. Wah mula yentan tejap sida-sida Allah Taala jari manusia sak sempurna, sak teparan aran insan kamil. Manusia sak luar biasa. Kamil artinya sempurna. Nenten narak kurang sekecot-kecot. Naya mawana nampun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niki daraan pun suci. Namun bahasa kasar kotoran nendah suci. Daraan nike sengih. Kotoran pun sengih. Air penek sengih. Lebih sengih leman kasturi, lebih sengih leman minyak sak paling sengih. Ya ampun tersebut napiaran oleh dalam solawat 10 unin teparan ma zahara bauluhu alal ardi qad, sama sekali penek Rasulullah SAW niki nenten wah arak nampak lek bawon dunia lek bumi, nenten arak bekas lek bawon bumi niki. Lamun tiang pelunggu sami dong kuning tembok ni ke si onas penek tu. Kuning tanah pun ini kuning gara-gara penek tu. Lamun ni aja lamun Rasulullah SAW jak nenten narak bekas sekecot-kecot. Nenten narak nampak. Sehingga lek sopok waktu sopok jelo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kayun yak menek bun tersiapan takak isi sahabat, tersiapan tau isi sahabat saya menek niki. Bu ternyata setelah ni ke sahabat mulai bersiap-siap siap lalu serogot ruan air penek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Bu makan-makan wah selesai menek menikan datang sahabat ya serogot ternyata onas nenten narak tadea nisi tanah serap langsung nisi tanah niki kelebihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tercerita yang indah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nika nggih lamun betijuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nika tijuh niki nenten narak sekecot-kecot ya teri jok tanah menika jua koek bekoek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niki nenten narak koek teri jok tanah kembel tipan teri tipa iman sahabat menika dia betijuh menika dia bekoek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung menika iman si para sahabat niki sak nado demin datang nikel iman tijuh nato koek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niki langsung polo oleh muan si sahabat niki ia sen olap muan ia sen berapos niki. Nah nika ruan kesempurnaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nenten nara ambun. Nenten nara ambun. Sengeh tutu isin sengeh. Nggih. Nah nika ia pun insan kamil beda kanca tang pelonggo sami. Nggih. Dan pelunggu sami nak sampun menika koek amak misal. Ina sampun menika koek amak, sampun tadong koek amak. Angkap diwah tadong meno. Ya kemben, oh saya ngan saambun rokok doa. Lamun sandeng ngerokok je berbe, oh ambun bawang terkadang. Ya beda-beda ambun. Lalu sak jelas selamun tijuh tiang pelunggu sami jak mulan mambu. Coba besila. Tijuh le imat ambu mambun wah menika. Nggih, napi kaleng den wasikat gigi setahun-tahun jak susah. Nggih, jamaah hadirin hadirat rahimani wa iyyakumullah. Nggih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nggih. Rasulullah SAW niki tersanjung isi Allah Subhanahu wa taala akhlaknya yang luar biasa. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Tersanjung Rasulullah SAW niki dengan akhlaknya yang luar biasa. Akhlaknya yang begitu mulia. Nah niki memberikan isyarat juk tiang pelunggu sami bahwa lamun tiang pelunggu sami kayun jadi dengan mulia maka paling utama ia terjab nika adalah akhlak tiang pelunggu sami, adab tiang pelunggu sami, perilaku tiang pelunggu sami sak bilang jelo bilang waktu, caren tiang pelunggu sami bergaul kanca tetangga, caren tiang pelunggu sami bergaul kanca semeton jarit, caren tiang pelunggu sami bergaul kanca masyarakat. Unikanet niki sak perlu tiak krisak, unikanet niki sak perlu tiak jam, luwe dengan besiak gara-gara uni. Luwe dengan besiak gara-gara raos. Luwe dengan besiak gara-gara salah paham jaga unin teparan. Terkadang yang pelunggu sami niki berseliwah pemahaman niki isi ruan keadaan sak beda bahasa. Nunas ampura sampun yang sekali milik terjagur si dengan. Ya kemben. Waktu ni ke ngobrol-ngobrol, ngeraos-ngeraos, bu napi unin niki, nah napi unin ketiang menika, demi ya oleh dengan niki, tiang titip salam terus salam klik wayaham uning ke, tiang kena menika, salam klik wayaham, lah telang penyemus sabaru, telang pengelelek sabaru, langsung gedak beak melin berjagur, mani, angkat nak berjagur uning ke. Bingung ke tiang kembek ni berjagur. Oh, tentu bela diri tidak menghindar sogol ke ruangan ni ke. Letun palek ke. Buketuan terus napi salah aku ni kena. Napi salah kan nak titip salam tipa wayaham. Napi salah aku ni kena. Sayan gedek. Ane nyala buk lalu coba bu arak laik buketuan.
Ya kembek nangkan gedak lek tiang niki unik kena. Ya kembek. Napi dia bahasa mesingan. Kena salam kelek wayaham. Oh iya pun gedak. Napi dia kena wayaham dengan bahasa pelinggih. Napi dia artin wayahan. Monyet tu ni. Allah, godek kena. Berarti salam kelek godek kena. Ya Allah, hendak kuah berniat lagu iya bahasa pelinggih mesingan nunin kena. Salam kelek ama, salam kelek ina. Bahasa ni ke bagian lau anda ndek kena ina, ndek kena ama. Salam kelek ina mun. Sampun ke tiang tersinggung ni kerja. Tiang tersinggung. Bina mun ni parat manok kun. Nggih. Lagu arak ni ke oleh kali jaga ni ke sebut taran sekat ni ke oleh kali jaga ni ke timur lain-lain bahasa ni ke ja nggih ustaz kongkoang ita ini judul semendak ni akan surut ngongko parat basung jadi ngongko lagu teduk don tiang julu waktu ni ke kenan ke ustaz kongkoang ita ini nggih pokok sawah lain buat suruh topong nare ranne ke ngongkok unin kanan. Bu sekali malik ke ustaz tahu ke ide toto ang itu ni ane bu paran temanok malik kun. Bu suruh notok. Lagu napi kenan bengong kendot julu tedok ke. Bun betak batik terus anu ke toto ang itu kayu ini oh tengerebak. Tiang anu terjemah mesak jarin tersurut ngerebak berarti noto artin ngerebak ngongko artin ngopong meneka ya wah meneka jarin jamaah hadirin hadirat rahimani wa iyyakumullah siluwen bahasa niki yang put ini salah paham nah yang put perlu jaga ucapan niki nggih mbe jua taot perlu dia jaga ucapan perlu tiak sampeyang sak tepar naran nunas maaf nunas ampur ya kendeng maaf lamun nara pelih ya kendeng maaf lamun nara ucap sak salah menika perlu tiak anu menika dan oleh dalam hal sakniki endah perlu tahan di diri jarin jamaah hadirin hadirat rahimani wa iyyakumullah lamun tiang pelunggul sami karing sekali kayun jari dengan sak tenang kayun jadi dengan sak bahagia, kayun jadi dengan sak mulia, kayun derajat sak tinggi, kayun terhargai si dengan maka kerisak ruan